چونکہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکس اندر فرموک یل اخ مسلمان حلال کمائی مز اکس خضرس برابر صدقہ کرن کیا کرن حلال کمائی مز اخ خضر کیا کرن صدقہ فرماون اللہ تعالیٰ امس صدقہ قبول کرن فرماون یتُے یوت نہ کینٛہہ اور پتہ امس ات صدقس یتھ پٲٹھۍ پرورش کرن یتھ پٲٹھۍ زن تُہۍ پننٮ۪ن اولادن چھو پرورش کرن یعنی یتھ پٲٹھۍ مول موج پننس اولادس چھ پرورش کرن یتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ أمۍ سٕنٛدِس اتھ خضرٕ کِس صدقس کیاہ کرن پرورش یتھ پٲٹھۍ چھُس پرورش کرن ییٖتِس کالس یہِ پہاڑس برابر چھُ گژھان سبحان اللہ یہِ کیاہ چھُ گژھان پہاڑس برابر ییٚلہِ مول موج چھُ اولادس کیاہ کرن پرورش کرن اولاد چھُنہ بوٚڑ بوٚڑ گژھان فرماون یتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ أمۍ سٕنٛدِس صدقس کران پرورش دیکھ بال کران یوٚتام یہِ صدقہٕ کوٗتِس برابر چھُ گژھان پہاڑس برابر مگر أمۍ کیاہ چھُ آسان صدقہٕ کوٚرمُت اکھ خضر زیادٕ نہٕ گوٚو یُس وۄنۍ مال کرِ زکاتس منٛز ادا یا واریاہ پونٛسہٕ دی تو تٔمۍ سُنٛد اجر و ثواب کیاہ سُہ ہیٚکِو تُہۍ پانے حٲصِل کٔرِتھ تو فرماون